Belém. Bon, ça, c'est là. Non, c'est ça, c'est. Che, yo, che, mais ça aussi tellement beau, frère. Yo, mais t'as pris le diesel. On parle de Yo, Et Rojo. ouais. Yo, pouvons nous tabac. Moi, de bon Dieu grâce. Ouais. Papito, comment on dit cela là? Monsieur, oh, mais t'es bon pour tout, hein? Vamos, vamos. Vale. Moi, je m'en ai vu débarrer là. Ouais. Quand David. Non, grande. Nous ne pouvons pas parler pour nous, On peut te mettre la même chose, nous ma petite kilo papa. Non, moi j'aime tout ma petite papa. On a parlé là. Je voulais aller voir Papito. Grave. Hey, mano! Aqui na rua. Não é bom ter me chamado de missão, não. Você. Pô, eu vou depois ver. Você não culpa cheio. Não, você não vai lá no vai conversa. Conversa sim mesmo. Ele foi doido juntando eu tinha bairro, pô. Se você olhar, mano. E do baixo um gango, esse você viu. Mas nós estamos aí com mas nós estamos bem fez essa assunto foi. Mas ela vai, para a igreja, para a mansão. Quando tu tá coisa de seu lá, mano. Se eu com Papito. E se a Papito não vai marchar com a base que vai ganhar um gango. Não, o que você consegue lá, consegue assim mesmo. Não. Deixa disso lá. E que vai ser com a conversa? Que vai ser? Basta Ah, não, leve vai levar eu aqui. eu gostei ouais papa ma cousa soit pas converti frère et puis non vient de non frère non ça calme tout depuis presque on qui faut s'y fly non fly la malade frère non mais wa pour bail oh Moi pas d'abord, non. Ah, mais vous ça pas non, well, good. I know why I'm On peut dire pas mentir là, mais. Ah, ouais, non, frère. Et dis-nous, qui va convertir là, mais? Non, et vous pouvez convertir. Monsieur, depuis l'action de la campagne, si nous avons mort sans jour, nous n'avons pas bon, moi, je vais convertir ma village. Qui village de Dieu? Village de Dieu. Quand tu es grand aurait été là. Parce que nous avons fait trop action dans le pays. Papito, tu vas voir tout le monde. Non. Non. Oui, non. Oui, tu vas village de Dieu. Elle donne un peu l'action pour me donner la Jésus. Voilà là. Voilà là. Voilà là.
Non, pas attendez, ça m'a dit, non, attendez. Allez. Comment? C'est beaucoup. La village de la montagne, on est grand, vous avez déjà vu. C'est ça, oui. Il y a un débat là. Moi-même, village de Dieu. Bon, village de Dieu, même sur Facebook, je parle, ouais, non, ça. Yeah! Yeah! Yeah!